Abusua kwaba famana otum for ba TV plus. Abusua kasa ma for mo kasa edema abusua panyin Kofi Usu na afen so eye odobroni presida na omode kokobo pa na afutu de kasa kire ko de amama me Akosua Serwaa se ne wo ye no onya kire se ne sika pa na oba be se no e wo Ghana ha se because court ensensema wodi usika ye manso court ya na Mose Ghana Judicial Service enye no kwada omunyina sebi omunyina nye papa modi o matamade at the end of the day so court won ma na Mose ba be kansem e wo man Ghana mu nti se wo pese ohu na afi wetimi sebu ni sika kakra wakwa ye adwuma kwetena wo makwa akonya no wonfa meto no mkire se ba bia ni won mo ko Ghana hasiya obedi nkonim afen so wonya ikuna ye no because asante ma mbem se wukunu eda efoma wada empemu si yadeda no na wetimi di kuna ma ne yeye na wonya nso se wo be yekuna na me be yekuna na me ba be ye na wo ko ajapade ho na busia ne afutuo do mudi bia mane pa mpeso kama kwaje nchiremu ne besisi ye ma me no e wo so no odi adanse se me na man shoe sa copy certificate di ama asemasi eti me the original no ada kan ye me dey confirm e ho ne se the certificate and say marriage ni gusu exist here you get to you can say signatures be ni pa mienu signature original the osan ye and the medical confirmation the osan ye it's a court to catch them say esen certificate ni mienu no enye pe na ba akunye photocopy na ba akon mienu no so no edin fofo na was signatures ni different no kire certificate no enye original. I don't get it. And you won't call for to Germany Hanama. Almost support to the court on acre. Said marriage be existed. Me marriage certificate, any dancing. It is a Obika, Mammy Mia Waria, Mamina Wadiana, Onino. And then a man Lumba. A man no Dobrima, and the baby of the and then a man Lumba. Ekwa German passport o etemianum sa mo ka ni o na maame no waye bi e de amalumba na oba obetimi atena ni kunu ho obetena ho de ekoso nyina anka obekasa ya anka ye bekasa maame ni momu na egulumba ni mu ase wan kasa no yesi adenti na wan kasa na aniema asaya wie afi na obepa japade maame ba ye minu mi eri ne se maame ne nkobo ajapade so even appeal omu ko ajapade di ni eye ne right as a legal wife ba emrane ma ne kwan se oye ono na lumba aware no na Ghana court say omo nye ntum se lumba aware no emramu na o defend ahina maame Akosua se akọ apply say o je ajapade sempo when team so na japade a why oni lumba obedi a on fan court the whole court aye kan ho asem sesia eye nimguase a mu gu ne say certificate na ekura no enye original na oni legal marriage bia Ghana court mu hwe ye o me de bia ma na me sumo e ma na ye ni abre na ye di akire e na awade bia ni ho say German embassy a confirm say awade no wo ho what Ghana say awade ni ho court bogu na ye wo de say court abogu say ma me ni certificate bia kai hu say won so say okunu wo Germany ha no ma oba be ware wo what do my certificate be ba ha oba ba to German for so wa ha it's a Ghana embassy consulate so confirm say e original no mo ba no so mo ka tira wo say enye original yes so ne ati Ghana ne yakunu be fan ya ne yehom mu ani na adwane yakunu kura mo ni tim so be fan yan kura no ye de pressure to no so ba no be ware ayi o ordinance marriage o ye ya yese na maame no adeti na lumba ntimi ware fofo nka no ho o timi ware fofo nka no ho oba bia oba kan no kure empase ye be ware bia kan no ho nampo ato se be na wo de wanu si ama me wae mi wie nampo ato se wakoye ordinance marriage eti se eno na ye pese so a
me de metu ye bia ma nefo oba bia ne wono opre ye nan oba bia ne wono opre se ni kunu nko wari bi nka no ese wo kunu ko twempra na se ochena bi obeklemu se ono so wa wari ni mu chefa na se be ye woda so do broni so ma me mawie Abusua for Malaroma with a moment for Brass TV and so real quick because I've been monitoring this for a longer time. As we say, I am a yapa say ye Trinity Abasa, but enke a simple case. Akosua Serwaa or Dobroni case, enke ya botrebe bia emraya juma. Enke a simple case. But answer na me come submission is no. Me pa chobu me example on the 6th of January ya Abranti be friend Malek. Oko obi fie se oko akowia ne ka saka no kowia enya fort be 9 months ago amaka ra no on repair inti abrante no kowia ka no ode ka na kwa na break etifa so who when abrante de ka na kwa akopem 19-year old boy ewo US and abrante de 2 days later and a kromfo ne maame ede ka ra no akokọ to say ada na oka aside for 9 months na on repair into court and 3.6 million US dollars and farmer crop for the mameno na court no yem pese mu no almost crop for no de o man so man say onko obi fie nko wi aka na emum ka ewura na nim say the car aside for 9 months na one repair into no ontua 1.8 million US dollars and farmer crop for the mameno asem we hin ye ka no yankan bebia but emremu no ya giskano de ama kromfo ne maame se onkonkodi inti dem pesa meka nyina ne se sabi ye maame Akosua Serwaa oba ye nyina we be monitoring her moves everything onti se sabi manu susumna so ema nkurasefo ni bia enka wo free Germany ko Ghana na nkwakwa akoye dede eno do boni to free but maame no odemra ene ye ni bibia odemra na ye ni bibia sabi Abusua peni ka se onye yire no wankwanko tiatiem wankofa ma bia nkwanko yedede na asem oka nyina ne se so se menye yire a nyemfa nko court de court beka no eno ne yebetie na me wo UK me MC na just last Saturday ya me koye na ekuo bi o mate ekuo bi o London timi na me koye MC enti program ne course na me share na ye team Akosua Serwaa na mate ye team Dobroni nyamianem ne kwani deda mete wodam horo na nye dede ketwa. So I was surprised. And in our program, we were privileged to have the Minister of Trade Minister Ebabi on also UK, I say. And I'm saying, since we Team Akosua Serwaa, not the any form. Team Dobroni, not the any was wrong. Because in my head, now for say, and Kabochi for the said the case near Kono, Dodwana will be on the side of Akosua Serwaa. And you know, program ni point, you know, I had a chance to drop 3 of a man no muso mo Dobroni side no. Into moti meka ni mu kona na mebusa omo say na adintina omo Dobroni side. And I say na wontimi ni bema wo 17 years na woti bebe na bema ni to baby. And I me ma omo one example say you ka highway. When me say ni pan bebre di COS keke e na aba. And I me ka che man say yemfa na say me mabakrom ha say meni nkrata enyema nkoyi maame ena amomo emai baako ehumi wo baabi no say obeboa me na waboa me a de matana wo fie na ukoba wadwuma na o ma miska na na wo hwe me ena nyame ya adom na me ka kire so oba me free London akọ Manchester akọye adwuma na madamfo bi afre me say e say adwuma wo ho se de ba ya me so betima boa wo yo ba pa na wo hu me na pese oboa me no ena so yo say me ka twidi a obeden obebo me atoka and I'm catch was me 2,000 pounds na wo ho na car no mo say 20,000 pounds and na wo ba no wo di 18,000 pounds e so me de no so na makotoka wo te London and I'm at Manchester wo di oni me say be ma wo ne wo ho no oye adwuma de bia ba behwe wo fie wani ti be 1 year time yes be ma na wo bua no ai na wo ye adwuma Manchester no yes woni obi akọ Manchester wan ka bibia o hodoma yeso sa no bia ko wanka bibia na wo se be ma wo ye bu me kwasea e na wo to me nkra o Manchester say abranti say aware no nim ye ntwa so no obi antra ne baabi manje aware na ntum manka se me jaiwo e na wo de wo to baabi di na wo bo bra na se nyame aya adom na se mawu
Nasa wo se oba Manchester aba be fa wo car no because car no sabi wo na wo tua be more than half of it 18,000 and maybe did 2,000 and so afi oba Manchester say oba beje car no na car no wo sika ka ho na me de talk car na oba na me ma fa no Manchester and say on prim ama won fa car because car no e ni krodia ase we odwene ho a on tiase enti me busa o mo sa question afina e man te kadi me no mo say once ma o kadi o yasasa ya adwene o and am say yes me yasasa ma adwene ma me Akosua Serwaa ba o meko ntokwa eye emra no de adwuma ena emra so no edi wona adiu eye ne car e no ba abeje enti sabose car no enye ne dia me ntiase ma me Akosua Serwaa ajapade lumba e bebrebe ni nyina no one lumba na aye eno no so ba no meye sabi nkurase bo bia se we ya media the right channel eno nam so enti is up to the court no na eye me yasa asem we ensi abochire because yema me dorinda first judgment will make you say e man me unu ntimi nkoye kura no you could clearly see say or temper justice with mercy say the beya odobroni woma which we all understand only no woma fine enti no or yeni in a way say okay munye na mo yeyere but ma mi so bae no enye sabi traditional marriage no de bae o sia ware wo Germany eno ho asem ne enkaba no afi de ba ne say na o sesa asem nti asem we de menim de nti a ye ka ne bebre a simple case and secondly me wo se nipa de bi ka sa ada na maami o bae na say her excellency let's be honest with ourselves sabi ya ye free diaspora ya Christmas ye ba Ghana say ye krampo na ye yetimamufo keka kra na say ye ba ye guru kete bae ubetu airport na manfo air guru kete how much more say legend beti say lumba wife because me see ametia say me hu ma me Akosua Serwaa da enti no say me wo fiera sisi ya ka say ma me Akosua Serwaa ena mahadoma I want to see the backbone behind that the lumbes I mean his legendary status all this time. And there is nothing wrong with it. And I'm going to say, nah, she's doing too much. Listen, the mammy, you know, me say, maybe 90% warma, Uncle Bunya Sabotre, and yes, had you know. And here, this is the best regard Panyin for no more Mukabi woman, because as some would say, Abusua Panyin crowd right from the onset. Now, Mammy Akosua Serwaa side, until say he got influence, many evidence, but as a bit, as some say, what to be Chebika yard and say. First interview here no or say Akosua Serwaa no nim no afi o konkam ye ko say asem because omo sa sha say nim say dey fa emra mu pa odobro ni ahwa ka ba bi kura nko nyantena intena wo say ye pe omo ka bi egwom na ye dey omo sa sha say na say be ya because asem no they are just massaging the case and I am yasa asem we say yan kudin wo abochire ba bia enkama me Akosua Serwaa kasa me nke body powder intino we will just be behind and observe whatever goes on ne bo nyame mpa ye say bebia no kreda biaro enfantuma na enkunim die mra nyame nhyira nyina na no pay thank you yeah adepa Yes. We mama chi o metima komu kakra na obi di ho Obetimi akọ. Said there be a cano. I me say we are saying no. Say obi po obi asema. Didn't say obetuma cano crash no. And sometimes in so no. Sa semba. There be a mekan say nyina ye pemani me no asemba ye nya emotion na anto nchen a ye beka mini okasa asisi yi o se maame Akosua ba yes wa anya sebi eniama ho sem bia o court but who can all say can one who for because so dim so court na court ndi aba say omu nyina ye yire dia ada ne yanyintum na still aye daka ensakese ye shade na se da bia ye te abrochi ase ye kromu mrande ye mu because ye nim say because ahia ye nti ye fi say bibia ye sika na asem no se de ye kan ye nyina no we are not previewed ye ni ho salt ase ma rose sa kan asem bi ne ya ho na drama no ne ye di no chale ensem bi o ho mo ye sa na eto ne maguni entumi mfe asa wo kọ ba bi straight no so hwe nchenchen ya ntumi nkodu destination. And I keep saying, sir, Mama Akosua deserve everything that she worked for ever since she met Lumba. She have entitled.
enti ye mompa ye se saa time ne bedru ho na se wo man fa bibia mana ya sori agina na chi but at this point no right now as we are speaking no ya ye na wie minti so odobronia begina ba bia didi obi atama na se e bi odobronia say but ya koyete say ye ponchi e mayi mienu wo bra se be mpreduasa yenti wo manu ne kasa say makasa oba akoka say ne kasa me maami Akosua na mka kire wo obi ante se maami Akosua ka kire obi so omi di obi atem ye supporters yi na ya agina mu na nsem bi wo ho aye nim na ye koye postmortem na ye se ye drobi ewom up to date ye hui na ye se wo mu ne kun no ye se obi ne up to date enti Ghana police wo anya adwuma na se Ghana CID nya adwuma de bia na se ya to ye de atwene ni afo obi de so maybe so say 1 minute maybe so say anya bia empare wo na wachiriba efiri mu organize ya na okodu fie na body ni wonsie ne ye na body ni wo ho na wo so you when pese me hu me nua body na hu amu hu nua body na wo se chinchina chi wo nua body de ma wo hu e be sie no opa jai opa bra opa ma e be ye wo dana original se asem ebe funu ho a na sanse ma we nyina esi dia wo kan trat se ya me fan se God forbid bibia simi nua ho na me ko ni akoka eye entokwa abafu ohun na me kasa asem no enya asem a eye tra eye entokwa no manso no mo twen na manso no mo twen no e wo se ohun se asi eye no ye di kan ohun se debo another question ya no another question se wo kasa wani afika kra unya kra benya 40 bibi ko I'm more than 40 50 cry ya me the pass when you say wo fie ya wonim fie enti se ayi to fie na se nsem wo ho na se I say manso ho a ofunu wo de hwefunu dimu na wo se se no wie asen wo se if ya hin fokro po ohine bi wu na asem wo ho a ohine ntumi di 1 year of free dimu asen wo se asem bi asen wo se ohine eh no crap me papa odi 1 year of free me papa odi 1 year of free the asem American ne say today this who kwase won train nyabotre ewiase e wono ho abusua bia ni mu asem abusua bia ni mu asem sawti ase ena enti na meka se de esi ka no se ye ka ne te se de Ghana no sebe mpreduasa ye nim se lumba ya anya ne postmortem ya kosie no nti obi antumi nya hwe but that is not the point and yet no because se sebe se wo si wo pa onua ebody ehu upese ohu de ekun no sort ase asentina me kan ka se opanya botre o se anya no kure se o ma anya postmortem na se o ya we se o anya postmortem bo dabio o se me se anya dai me se o se anya no kure se o ma anya postmortem na se o gidi se anya postmortem Abusua Panyin say o ma postmortem no omo ye o ma ye yes they did it omo ye no omo ye enti na make say of a man so was unity no of original nyambotre man so was original nyambotre no ye kasa ba ko no asema ka you see this is the problem because you know why when people are tuning you can't they don't want you they want you to hear what they want to hear. They don't want you to hear what you want to say. That is the problem we are facing. The only no mean to me challenge you. And I say mean to me because I don't know. So maybe some question here in there. No, Mati was you back question now busa me you are no but who say yes I did some money near Bema pop. And my papa baba dey. What can we do man kan dey. Maybe some question am what question be na obusa me question be na obusa me amamwa ye nyina ete ha we are all here ade ka oje obusa pani di na onje bro man di say onu ni nua no so we hu nani oh my god opening Mr. ne yetene say ayi ba fia this is the reason why Ghana for ye betena ye ABC di musa because you know why every time it's about you guys, it's not about somebody. That is the problem. Ye nyina yeti halumba wu ye omkoye 1 week kama asem ne bedru ho no e na akoye ensem ye share on the 6th owu nyina ati ase afa ma me se wo kan o se Abusua Panyin ko ho ne aye ne mu ko ye no ye de akọ court se mu mienu nyina mu nkodi ekuna
court credit kan ka asem nya asem ne nkofie anyi court si mu nkodi kuna mo de ko ahemfie ma me see obeso ohudie ku ni nua no enti on the 6th na ye de say no ye yiko on the 13th okay from 6th to 13th you can do any postmortem enti mami kasam chiro say ye ewiase ye nyina ye ego abusuafo no omo ego na ama sa ansem wo nyina asi enti ma me brimpoma ani abusuapanyi di omo ego to nchen a ho omo ye no betima tenase akoye postmortem no on the before on the 13th but obia woni ego ma me Akosua pomba e be so no nko na e ko ye ka so nkoye kra ye ka so nkoye ni ye ka so nkoye udim koda obekwa akoye no ise se ode abusua banyi be kodo eye na hinti woni ne nko no nko afa chire ko ene ya fa ma no peyi na dia ye mi nua sem ne nyina no peyi na dia enti masa I didn't follow the beginning na if you come in the middle because you know why Abusua Panyin na unveiling itself. Mama me brimpoma no ye no hide and seek only play hide and seek. That's what happened. Madam Obua. Mami, we are not. You see, this is the problem I keep saying. We are not privy to that. We see. Who to be financed? Uchela wa no bi chela na dia so that is the reason why I'm saying na wo dia ndia ya no kwa dia wo kana ya no kwa wo dia wo kana ya no kwa bi kasa wo so and I bring for my friend Asante Queen limit TB. Let me know also me TB. Enti na me Asante Queen na obuka so can I land? Can I finish my submission so that you guys can go? You can think about what I'm saying. So my problem is we are insinuating something that we don't have proof. So much things that we are insinuating because you know why? And I make us a man rose to kick and sembia. Sometimes we don't do that. Nobody hates Akosua, nobody hates Odobroni. Okay? Right. This is the problem. What's the yen ya babo? So ni bompa ya say omunya bote no mun kamum no munya de ne fefefe. But oh, asumbia but ye kan we na we na ye nim no ye ka te say de ne ejina ho. What you say? Enti mamu me yen say court to say omunyina ye kuna. Mu me yen ntum. What you say? Enra, mami nkasam kyerɛ se wi ase se wonya asem na wo fa lawyer, also fa lawyer experience, right? Enra asem esi yi. Hwɛ obi a wo ye lawyer. Utumi begina abonten se ya threaten wo. Se me jaya asem na chiridie. Oh, you are what preview asem no dia ma enipa wa abonten sa no ya feel sympathy ama wo lawyer ne se e ma fo kwa sa wa se. Sympathy sembra. Oh, nya botre mi nya ba nya botre mami kasem kyerɛ you see me nya ba as a lawyer you don't you see as a lawyer me ma foul so be a threatening why you don't come out and say. You report to the authorities. I don't want to police station. You report to authorities because you know why now as a whole lawyer. Why they catch us on can't police answer about? Okay, madam. We don't need to know. You see, you don't know. Microphone higher no nipa corner wa higher no got to know. And I know no kwasisi na one. Madam, asema make no o mami manu me pese me kire say me han wo lawyer na asem sia you don't go out and tell wo de no but ntimi ko kire do bi nye me nka se do bi nye na me say lawyer can say they said you wonye na me say lawyer no you are not say whole lawyer who dim say over court akopre early who dim say over court akopre early what be gina bonten say amanfo threaten amanfo si jaya asem ni mudi. As a lawyer, we are smart, no. You do not. It's so do be as a many party chance not on winning because so what you say, oh, faha or no so be faha. Usu ye nyina wo tirim.
So what you say? Into minim tactics across. That is the reason why Odobroni and Abusua Panyin lawyers always come with the glory. It's not your tactics. You'll be in the way of funny tactics. And you keep losing. Your tactics, you keep losing. Keep losing. And you know the life mine. Also, now you see, what's the amount who said you know them. You see, who depend on John Fairmont to accept no come baby one thing. Man, that be so. Who can meet you? Ye nyina ye ni eni ho ye toato adwene enti sebe udi emotion be kama na kwa se me na woni me twe me ni obi adwe manso if emotion there who will be na me obi emotion me I don't have emotion with it. I would never, because you know why. No, because I know say nobody can side Mami Akosua on anything. Blaya salamu wawi amani kuna ni ya fununti ni edekuna efununti ni edekuna adede mo sia wie mugu so na yesi fununti ni edekuna na wonti kuna obejina ma me panyin na mo betena mo betena de wonti kuna se Mudi ni say ya na and I'm saying that's the system na no na betche ma me so bedi nkuni ma na so ndi nkuni enya wo na betche kuna na wonti kuna se wonti kuna se atochere kuna na se kakra we also been tikuna se but atochere kuna na se kakra mo de ma me ya wo kuna na wo le wo esa wo twa last one wo mebi what ya ya wa mamra wo de do fa mamra mu afafe ansa ba so ba ware a wa ware na ya mamra de titi woni be ma ntem wo ya what ya se entino na se be ma no pa me fa so nya kola wodi 14 years na ya wodi 14 mo ti koda nchen na koda na mama ne chance ama ne na angry bi no ama na anyi ne kawas ne bibia ama mugusu yekuna ekuna ne de yi nipa yesie na se me fanse se ma me na fra wacho kwan woni crack obeba ga it won't mean in the car mo dia santa na me ki pomte oh na santa tete na no mo shere what did he say you will not leave you people some mo be shama me ka ma me ka sabo ase ne ye mo mi anya na wanwa ne yanka ya adwene bi na me de o mo keka ne ye jani yanka ya nya nipa na yanka no kra enka de mami yesi anyina drink kabutimi nya no bedi na tem ai edina tomate na mami yeti fie drink eti kabutimi na tomate na edina na 41 years na osa e beti ya dina tem because on na starting nko 41 na de ko fama na de dina fa wo ma de mo so ya mo read mo bible taba de tie mo ma be ma ko temeti mi edina tem mo beti na edina tem akofa ma me besi woni edina tem me fama so mami unko di mami odobro ni want me nyame mami ono kura bo ti ala mo de mo hoba e be di na 41 years na 41 only me age 41 years girl me only me age now odobro ni ko mo di na se am so me age mo pe me bu o de ala mo di boni achi boni aye mutirim se ku ye eyi mfa mutirim da moja empa mutirim da
boni aye musebu ye moja empe mutimu da boni de ni utu bia de boni ni utu mema mo pese mu ma akwasi mo sori am pɛ no pese obi bɛka no kre da bia boni aye mutim se huru ye moja empe mutimu da no wo de boni ni utu bia bi uti no ho obi am uti no wo de boni ya mo bia mo me nya no one after the other why na me pɛ eye sister me na na drum so brana play o ma ti kutina pa mom do was you no meet no ho ne so yan kasa bo ba bu branch o adu so me na me be yes me kasa bra ne wie ye no na o ma jit seat ne nyina original kasa ya du ne so no kasa ya mi o menua ba me ba kasa wi na kasa se mo ma obi ani do obi atem me pa cho mo obi a me mo me be kasa no mo obi a me ndidi atem nkodi obi atem bob size ne nyina no anya me yi ne obi anu ma be ye nyina ya chele ya adwene me nko kasa me di obi ma me atem on de me nya bi da mam se wa me ma me ketwa no na nka me ne beje odobroni oya mechi ba be mienu ana miensa me nua no na me ne beje me nkodi obi atem asama ba ne ya chele ya adwene kakra me kan say for promoting say even cry yemfa ne say lumba back Kelvin doctor and why ne papa promoting ano nua ba fi Germany aba no so ade a wo ye no me ne wa adwene nhie enti me pese me ya me so me koye medi ese mu jama ne ye ade abusia panyin di the family ne nyina no not me hu se abusia panyin di da wo wi aso no mo wi a no mo de abesha papa shi we ye hwan onye obi a papa shi ye just a friend their family ne ba command ne papa shi ntime nya ho hwe sa sister ne ba ye yenyi ma me Serwaa no kra court ne mfiri mu kra nya ho ne ewo sister no kantam ne de ne kopi ahimfie na ahimfie kopi ho no mama de te adwenche no obi chair so sa na te de emfa nkon the 13th obi anje antum na mo se mo kofi akwadwene ho na che se matutu fi pa che o mentwa no ebi so asem nakra eden na ba no test sa de bia wa fa na untimi ma me person o clarify de manika sanwie esa ma mi na ma bia yes la mo de mom yanya na 11 why o be so chire ba de keke me se den na ba no case won fa nko 13 na me be so chire ho keke sanwie o kasa bia e be bisa question yeah ensi no se bia himfi okra na eso obi adwenchele ba ye so mom yantwe nkwa yanim na awotwe for their sister nepe ninua ba nepe fine after that ni ninua ba ne se offer abusia panyin no obiye ne hide and seek no wanya abusia panyin no bedru ayi ho no mochre ho no na abusia panyin ni nyini ho no ono so ebe ko ho no no mo say letter da ho chire say yentimi ma obi lumba with that obi mute no ho yes o ma me feedback with that abusia panyin na yi na mo ye obi hide and seek ono ane sister mo jemua Ghana so bia nim se abusia no ayese edua bia esi obi a woni de baabi e teleko na wo fi se lumba nye lumba eni woni dia ena nko ye te se me amawu a enka abusia panyi be chinchini mu a ena kura wo maami ana wo papa wu a ye to mama na nke ye hu se lumba ne ma 5 wo Europe ki abeto amomo muna mbese nanse ya ye bi kra ya toye ya kache se ya yenkope yesika omutwa abo maaye but eni ma lumba abusia panyin ye nyinala amfa kwen because no ne abonten sofo na twene na enyo ne abusia ne na twene se lumba abusia panyin ne abusia fo na twene yanka lumba yenka enya tantan se because of wanjuna busiano hu bato twene abonten so for the way can no office o mo na bebo mo de nimu mpanyimfo mo na wallens Collins wa ban mu hwan Roman father ni we daddy nam to mo ne mpanyimfo bebre but aye bia no wa with that busiano wo be succeed
enti na me de me hu se lumba ye no anko ye no but me ayire no me no kra de me inform on cousin because ayire de ye ayi bi na mo ye nyina ye ba aware but ewu ta eni wo yele abroche na wo yele so wukunu wo ewo so wo yele wo ewo be ma no abroche de straight una abegina but Ghana de se ewo abusia na but lumba abusia panyin na ye the biggest problem of this whole by because ya abusia bi amam Serwaa ne Princella asemi 1 second sa ka abusia panyin ubetimi asolve but abusia panyin ne ma fam ye ne de no abegina radio so interview and maame Serwaa kola me pamacha wa me manema ayi kona obi otimide ni kuna busia panyin kokko sansem nyina na akeka no honom na asem na se awie wo ye panyin una be hu ha wa betimide asolve no waka wo mu nyina abom but me hu se busia panyin ne kwachechele ye ena okogina Princella echi but ade na wo ye no wa anya amu abusia no office amam Serwaa na emiga na obi hu se wo team fence legal wife. Oh, shush, let her finish. Eba chominja ya na asamin twaso. Twaso kasa. Enti no, ebusia panyin na yede. Sesia na wo so be kasa. Wakasa. Oh, makasa cha brem why fa platform na brem. Ewie fa brem. You also makasa cha fa. Why? Let me see. Moanusi kasa. Oh, Messi. Nipa ni bi nyama program wakasa ache. O nyama program nenye. Ebi ani aba kwa nusi ni obi so mra mu. Wati ase we ye nyina nya atamfo asama ba ne ye nyina e chele ya. Wati ase. Me problem na la de ho bu ha ni nyina la. E lumba obusia panyi. Sime de kakra America ne se senka papa ni gina anse father. Eno wan ba kemu ba kokra. Obi ka se wakasa che Abusua. Ankasa ne ma we nyina anka esi. Ti kakra America no obi wo question obetumi ebusa. Mami nyamisha. Madam Pacho, bese mbisa question back. Pacho you mean ya be. My question is Pacho mo bi ambem. Question mo bi ambem. Esi na. On here no fine why? Adan na esi na wakase na one na watching to so na 13th. Adan esi. According to the metie free ma mebram poma no mo honom ne China no ho no mo setam mo kwa ahimfie na omo cast te kurante mama me ne kantan ana omo hu se eye na ben in this submission ne kra na if current no ho na kase ene emfa nko 13th what you are saying no say even kra no sanka bi omo prema de na sister na epe no okoye yanka atense nko omo nyina kan ho me ye debi o mama menye clear pesa wo kire mtikudi esi em wo de call 13th na pesa wo ona make sure say omo patch say bia promote ni sane ma na ma 6 no apenya wie enti na wo promote sa 1 week no sana me de me fi say ekoye ye bas ni nyina na make say the whole story ni kogina abusia panyin so gina say abusia panyin no ankwa obi echi a kasa bro ha ni nyina nkema One say, what's a man? Nente ambisa asemi. What's a man kan nyina a kire say without abusan panyin no. Na obia ni tumi we yi so. Eye Ghana ha no. Without abusan panyin no, obia ni tumi we yi so. Nti say wo yo ba ana wo yo nua na yi ba. Na pesa wo kunu adimu yi a eya ahobrase. O ka so bisa question because you are the ma why you question no awia why you are no awia oh you na yo adofo ye search am mprenu so bio mame nkra de bi o ha ma ho obisa wo asem bi se e ba ne dan na wotwe ekọ 1 week ni tia ne se okodu ahimfie ho no brempa madua ne ntam kase na okan no obisa ne ntia okan ntam no and also meantime I make an nature say, when you miss me and fast we maybe do no news no report na be brain some can be brain sisu mame the person miss me aka me promote na me hwe no kware wo na I forget so sanity dia and na
ye ma kwa no akọ promoting no enti na wore twinna no akọ akiri ina currency case o ebe kwa akiri do enti no one fa na watwe nto so eno kura mpo aye debate kakra but eno wo mpanyimfo anim kuma se asantefo ahemfo obu ni die wo ho enti ebe din se obe kasa dise ne ye kasa ye argument wo ha untumi ye wo asante ahemfi enti amma ekwa se obu ni di ne sane man kwa ye se you ne wa me himbedu na ma ye me promoting awie eni ma frepo ma jitu mu no se obeye wa obetunya ye awie na eba ne den wantunya ye wona ye problem no Tena ya kasa ningi na ya Abusua penye mebo okoye no to access to the offense wanko personal wanko se bitinja che menko na mpese menfa body ni mfi honko yo odikan ko police headquarters on Sunday ya aha eno ko petumi eno afi ho no wanya kwan access ne dia ko sia di nin kra no ne ko kra no odawtoy niema eye ya wo grante sa injection man wo police headquarters ma ode court bio say ode injection ko to so na asini police di nin no di na ti kra kwa no doubt say wo se Abusua pani ni ho a wo ma won kwan no wo ma ye promoting no wo fra Abusua pani tamu ya ma ebisi my say my no dia sha because now twin say on my one no ogodu ha wo be ye promoting no it on my one kwan wo ye promoting no it Abusua pani nsi wo da no wo be ye promoting no it ho asem no opinion na opso hu ni ntia wa tumi promoting ye promoting ni wo no se on obua me pacho me bisa ko me Obi me bisa ko fa na number ma obi ha na won we me okay mate enti ni ate ne se me pamche wo hwe mukase Abusua pani fu Abusua pani dia me de ni aminim me ni afika 62 years me nya bofra asem ba fie na so wu ba fie a wo oyire wo ho a na so kunu wo ho na so bia ofirimu a wo fere okunu no ene ne ma no enya Abusua ni nyina ahia na Abusua pani oda Abusua baby onipa na wafirimu na afinu pani oda no wo fa na oda no opini oda ho after one atena se no mu ahia no wadwendwe ho no wa update no wa bi so obia no wa twabo ama obia no atwabo ama mofra no atwabo ama Abusua obia na ani kunu ewu no na ben man na yire ewu no obetwa kama wo yampa ono ko papa sin ani ewie ye ne wi awasaje ni fika ba misi wo bisese wo di ka bisese mo hwa ska hin wo fa here you know se mo fran ko boss ka bi mo fran ko boss ka ka cross ye ni Abusua ye nya ska se di betmi ade aye you know nti mo beje bi abroso aye mo ka mo benya bi abroso aye mo ka ye lumba ene won sa dodode won ho wo benya bi adi eti wo ye lumba sa ilumba na dodode won ho a wo benya bi adi nti wo ye ne sa na fi bi ni wo me papa ya santini pio ma me so ma me fi amorokrom mi ko apini bapo ma me fi wonu krom papa so fi asante afitase no kware Abusua me fi abofre Abusua ya Abusua fi Abusua mi hu se Abusua penya tu no ho si wo se ayi meja bo me bo na me ko ma ye da e bi si da person bisa question bi botimi ayi mpache wo bisa me ose wu say ya ba fi na Abusua pani na age asi ni boda you onu ko aje onu ko atwene yi no se obi ko na se efunu to wo efia hwan na your friend kan say efunu to e wo fi ya Abusua de enya Abusua pani de ya Abusua na Abusua hwan na da no odi pani free mu no Abusua odi pani free mu na we won dia Abusua hwan na da no hwan na ye oda no ye kan Abusua pani na say eti eni te Abusua pani ntumi nkwontumi nwene yi ne ho oni man pan free Abusua pani anyo no nkwa na dwena yi no na Abusua fo bi ka ho wa se Abusua fo bi di na chi
Abusua penyin fo ni Yeah, hwan Mr. Rich, who bisa me question? I'm an Indian was a boss. The better no be at me. Why? Say bisa na question no. E na o kire say abusua panyin no onye ayi. Na me kire say abusua no, say abusua panyin na kire say. Okay, ti obi wura aye abusua de. Uyo obi ewu, uyo oberimu, unya fimu wu pe. We abusua wo demu no wo de. It is abusua no, won abusua no wo betu ahia. Na won adwendwendwen ayi ne ho. Nti mampanyifo ho ene mampanyifo ho. Titiru pa yi ni titiru nyina ka ejina mampanyifo so. Ayi ne amamena wo beye, nyema wo beye nyine ma wo beye nyinarda e mampanyifo na ye. Nya buzapeni na buzapeni ngwere fun buzapeni no be ya ne se wo be kire ne se wo de abusa wo de abuna bu be hwe wo hwe e mampanyifo wo fie ho won wo mama wo be yekuna won wo be ya wo de bodo so mampanyifo wo fie ho won wo yeko wo ya yi no wo na buzapeni atayachiri wo kwashina na me no me yama wo ne se buzapeni ni uni pa ne huni ani se ne abuzapeni ni uni pa so ya kan Abusia panyin faso a wona su ane so obegunsa emfaso wa abusia panyin so ase obegunsa o David anya faso wona so abusapeni di ni se abusapeni na no se e bia nati o mika se kura no oye adwuma wo bank oye adwuma wo baabi o save wo baabi o ni bibi wo baabi wo be ko no wo be bisese mabusapeni wo he abusapeni nda no wo he very good it ni abusapeni ni de se adwentwan wo be dwentwan ni nyina da wo bo poni nyina wie ono na o presente it is what is one man announcement be here sepe o say abusapeni say me fantu manu say that say no be na watwe that say no be yi enya abusapeni ni timpo say ono no share da tinchiri cho de o share ko mi share da wo na bi to kware e abusafo ni nyina de shi ai na wo ye bibia wi ate sania o hene wo krom na won abopo nyina wie na o hene oda no wo bogo hene bogo na wo shefa achiamefo ni nkumyasofo nyina do susu be bo hene no wo kuchiwe bo no hene no da kro na no wa present original na wo no wo sha wo to wabo original Mr. Mukaka one will say Nansia Otumfo or Henny to Ohima or Patra Prasio saying him Patra once or Hina to Nadia so. Now make sure that's not say FTA the way I or Henny FT dear seme wa him see. Or Henny crowd or yes something Henny we ye rano. Oh dear sem no. Me who said se mamini kan asema oni ni folk o ma twetwa ne ho ahia no benkomfo ni nifafo no oni obo so oni o ma fa adwen o mo ka bibi gu ohina no no ka bibi a kire o mo ono no ka oni ohine no o tie advices from the subordinates me pacho asena ye kan but mami see you so we question that question asema ye kan Mr. Rich Me kasa. Momo bisa say, what is abusua panyin relevant? And I make part Mona mo kan say abusua panyin no onye obia we abusua no na ama eye ni nyina nko say abusua panyin information me free bempa ma wane say o say bro ono frame bro me pa oche wo body ni crap wo mama me ni police ni sia ni po yan hu ye do po say abusapeni say o maya maye mo bi nko body ni po na won akotempa de atwe bibi say wo betwin den wo betwa na bo den wo want to me won access to the body abusapeni na ochina sa na wa rukina e wo say wo hye no ebedui anything na ma want to me so ni say abusapeni be sa etam na ankoko injection entem ankon twen kra
na onim se so pele ma kwan na wa ye because ahimfo na ka se on ko ye prosmoten nti onim se obey prosmoten no nti obi na afia ko no se da bi mama mani amra fa nya shantu body so abuso pele be si afun eni nti na injection be mu anka no anka fun poma ni injection bi ama akoko ye prosmoten wo prosmoten wia odi problem asem na asem no na me ma bi nchire ni wo question na mo bi ta na ma kire mu me ma bi nchire me ye no 1 minute o se 2 minutes pe jo mesere mo obiero biara wasasi so bia ni wa wosisi na ebe ne de obi bia ni wo awosisi na ni beche da ti sebe mika say emu beye esia na first na room we na bien bia be kan kura ko esia sisi ya buza penin ko krum ho nko he sai muni yo onko krum ho sai muni ye adenti nkwan ni ho adenti duma de ne de na gete wo adenti abuso pinni bebobosia ayeyi a nkwan tumi fa ne ho pe enko bank se yo ene mame sawewu mame amawu mame adwewu me ko commercial bank makoje 10 billion me diaba e kan ba onu nkwan no betua onyo nkwan no betua abusia ku ne wo hono no betua ete abusia pinni nkwan tumi ko jabusia abusia ni nyina ni mo we abusia ni nyina no wo bocheku wo wi a wo se abusia de na wo na ada ya no nti for obenya abusia ma ya na ye wi a ya checheka na ma obi aje ne de e ba ne sa obi a ne wi a obecheka na ma okunu na nyane de okunu benya ne chefa ansana ma so nya won chefa hade se waye ne sa chese japadi bi wa japadi bi wa emma benya won de na oyi ne so nyane de japadi bi wa mofra benya won de na jan so nyane de eti e ka ba no so obu a emma ni oyere na emma ni okunu no wonyina wonya aka ne bitua se bitua no so afa wonka eti mama se wa mum nyenja no onye boni bia ye waye na kwa mi uzu ho na de ba woni mi yanti ni yi obi ban pacha mit makasa akra kasa katba me pacha masem ba ko pa me pese me kache kana Panyin a okasa yiti kakra ne se ofi bia mu no titiri yan akan memu no se eyi befia the first person I was friend no ya busa Panyin onipa no toy ne mama o ne papa o ne nua o obi won hwe na chikwan ansa ebusa Panyin no friend no answer decision bia no obeteki a won eteki inti ultimate kase be pa cho point correction what the nyane kware no kwase to mtona na wa fam Panyin onyane kware pacha mami o kasa o yedin mani kasa nwie mami ba kasa bebre mani kasa o kasa kakre se abusia Panyin enyono no wotumi a omana mranya nim se abusia Panyin no wotumi te enyono no wotumi a akabusia Panyin ntumi nko mfa obi papa obi kunu obi ofa na obi nua nko se frigim na won kase abusia Panyin ni waye ma kwan ma onye den o ma ho ana lumba wi no obetia mre di kan na abusia Panyin ba out no ne bu be fu se denti na wodi ababonten wo bra onu abusia Panyin no enku se ne de sina den awiye entini gbofu odobroni se odobroni no kura onimu no sabre no di play ne abusia Panyin ro na akobasa lumba na odi kankan adode wo ho enu ntina ebia akoye sa no because lumba fi Germany buy no kana no se ya no obawi nsa na ne life be ye basa anka ebi owi ne mane kure bia anka woma anansa de ne kura owo Germany kura anka ne o meko se ni kununen enso no sabre no obafra abusia Panyin ba na abusia Panyin be kasa su eyirim mon fa no kwose frigim na fe yem plane ti abusia Panyin be hwe abusia fotum se bibi wo hwa ye betumi de asie odesena na so hwe fotum na ne won on se odesi ne gina bi ogina no yem foto no aye wo no entimi ensie no mani eno na abusia Panyin so ahoden wo foma asa no wa frem ma se eyirim mumra
na mpapa gyina bi ogyina no yɛn tumi nsie ne sɛ kɛkɛ na mu yɛn fotum no yɛn wɔden wɔ fam enti ma no sika yɛn abusua yɛ twase yɛ pɛsɛ yɛde sie mo agya ni na makɔyɛ ma no na abusua benyani enti mo nkɔpa bi mira na yɛn fa nka ho mfa nsie no enti na mbɔkɔ akɔpa aba nyina mo de bɛbrɛ abusua panin no de atoto akɔn no nyinaa ti sɛ mambo yi bibia wɔ akyi a ɛno yɛ moka utumi fa mra abusua panin biem enti wo data abusua panin onipa biara ni wo ayi ba fie a wo tumi abetuma e bibi biara na papa we no ade ba akwa ma ne nya problem me se ama mpena sem o baabi se okasai dodo no gyina ba bia na wo frena na wakasa o gyina ba bia na wo frena na wakasa eno na be ma obenya problem ma me kwa na ho be ye mehi ba se wo gyina de so de kase abusua panin onua sokogye postmortem na abusua panin man ho kwan anya se ya onua oni se atumi no na na te se onua no de obuma no wofa nse me wofa na furu no hye ne nso te se me bre me ho asema no na ne me pese mi hu wofa ne se postmortem na ba ofra usi eyiru munye no no kura na akenka ho fom iti mo fa ma doctor bi na obi obetuma kenkan amaye no wa church ye muye wa fi no mo se mo pesa mo kwa na mo nye ni postmortem na wa ye den aye ne ntum pesa mo kwa mo de mo kwa yemfi o kantam kese me ko pra yemfi mo ko ma na wotwe sesa na wotwe fa konna ko ye postmortem na atwe mo ntima nye all because all respect abusua panin nti wontumi nkonkoye ana ade ba ko yemfa nsenso ne se sa injunction na eko be mu a sa bre na judge ma je sa injunction tumun na nye ne kwanin because injunction after 14 days no utumi confirm injunction to be so the injunction betu bi so a na so what some no mu ye denga na obegya atuma wo boka se tabi onipa na boka internet se obetu asa aka na judge not na akwani musa ada no minim na enti a want minim okonfa so bu asem na enti no wa nkasa asa na omo kɔwi ansa na chiro frese wo mra metu asika si ansa na wonyen anka injunction na 14 days atwam sa na wodi nenen obi de injunction ba 14 days twam a wo ka jense sa bi onipa na boka sa bi du betu ya ne ka wa bo aman ne ya jewu injunction na tum but o man nko ansa na wasan friend e wona san go create sa confusion ni nyina bai nti mesem say me support o ne sa ko gbogu esa ko injunction ni gu so ko tana so David. Because 14 days actually. Who can say 14 days no me pacho. Injunction e pie by no. Obi ani ho conclude say 14 days injunction enti sa November no file. Binky. So interrupt no man kasa nti ni na man can we. Na momu kasa we no bi kasa me pacho mentinsi. Mbato mate. Because kasa obi a me pacho. Mbato mate. Me 14 days na me kan no me want to say here. Na me kan say so the case court wo be akos seeking for injunction na said de kodina wo pese wo stop no aka 14 days 2 weeks na de kodina du so a court nye wuntum na so obeje watuma a wo hwe nipa na ka wa bosa because won say 2 weeks nipa na bobo ano to wo hwe ka wa bo na wo ama wa yeden wa bitu ya kano aman na mum se embrene so ye de a 14 ni nu ho ye de a otumi je wasam no tum no so okay ye de tabo ato wasam yi so efe mum bobo na ma church obi ma church na ntia wo so ye fa wo de tabo ato so na ntia wo so se me kai se me fie kropon akrapem ohini bi ye na adum hini wi wo akropon ana yamba hini se amana kwan so no ono ye ne ba but akropon ye wo ahensam akasakasa kakra wo a bisi na kura nwie ye nti adum hini na kodi ohimia no side ana ba hini na kodi ohina wansin foforo a ohimia no mpene so no side nti adum hini ne wi no ema wonga mbebo ba muhina mane but amane mu no adum hini ye ba muhina ba tuwa amana mane na ba muhina no anka ho asama no ye komwa enti eka nansa ukuda sana ko ba be yi no eno court
so kodi injunction abeto so odu wono wo kire ne say baby abena du no wo je ne injunction tuma enye yi ana no ya no force say still ete say wo je injunction tum wo ma ho kwan ma wo nye yi court no kire ne say sadia wo betu 50 million amabusua no ansa na injunction ye jatum wo jetum ansa na court no injunction ye den etu eyi no so enti sa week na wo ye yifi ukuda na yawda wodi funu no ba beto na te se fidia me da won ye yi no won plan mo anya yi no so that's my papa ko 50 million no Friday no Wednesday no aso mo je na injunction ni tu mu enti yam judge no tina gba mu no ana sanfo su bebre wo ho a efinu na so blemu abusapan bebre a na me yaw because ono de oniano wo court obetuma ye mu hwe say judge na wanti man kana semye enti misram de bia ma asana me kana say salumba wi ne salun sem nyina aya futuma ye nyina bibia ye ba place on so ani nipa nyina wo wiase say ekwa ebe nyina adi lumba eneu adi Akosua Serwaa ne adi odobo ni ne patochina ebetuma bedi me betuma bedi obi enti wawara so ukunu mu ye wawara so yiri mu ye na wo se na ba dandan wo yire adandan ukunu afa motewo na okomede ukunu wonam ukunu ye ma ukunu dintumi fu achi nkoye obone da